Obaranje studentkinje izazvalo je brzu reakciju kolega. Studenti u blokadi okupili su se ispred Pravnog fakulteta u Beogradu s porukom "Nećete nas gaziti". Uz pištaljke, skandiranje i parole prošetali su do Vrhovnog tužilaštva. Okupljanje je trajalo nekoliko sati i održano je u Beogradu, ali i u Novom Sadu, a potom je u Kraljevu, odakle je povređena studentkinja, dok su protestni skupovi zakazani za večeras i u Nišu i Kragujevcu. Skup u Beogradu pratila je naša Senka Vlatković-Odavić. Senka, da li je skup završen i kako je sve proteklo? Da, Milice, završen je skup negde oko 5 sati. Studenti su se odavde, dakle sa ovog mesta ispred Vrhovnog javnog tužilaštva, uputili ka svojim fakultetima. Ovde su inače došli iz pravca Pravnog fakulteta, gde su se, kako i sami kažu, spontano i dosta brzo okupili, onda su se spustili, dakle, okolnim ulicama preko Slavije ka ovom mestu. Dakle, ovo se nalazi u Nemanjinoj ulici. Zgrada Vrhovnog javnog tužilaštva se nalazi u zgradi u kojoj se nalaze i neka ministarstva u vladi Srbije. Studenti su ovde slali poruke. Prva poruka je naravno da neće dozvoliti da ih gaze, ali su slali i poruke koje su danas ponavljali već nekoliko puta, među kojima su i "ruke su vam krvave" i da traže pravdu, odnosno da se sa nasiljem konačno prekine. Oko 15 do 5 oni su se dogovorili da se polako raziđu i krenu ka svojim fakultetima. Krenuli su praktično na 3 strane. Znači, jedni fakulteti su išli na gore. To je bilo jako dobro organizovano. Druga grupa se spuštala ka ulici Kneza Miloša koja se nalazi dole i tu su se kratko zadržali ispred vlade Srbije. Interesantno, potpuno suprotno onome što se danas dogodilo, dakle, tokom blokade kada je studentkinja povređena. Svi vozači koji su se našli u tom trenutku koje smo mi mogli da vidimo, uglavnom su ili samo stajali ili su čak pozdravljali okupljene studente. Slali su im poruke i ljudi koji su se nalazili u autobusima, dakle, koji su bili zaustavljeni zato što je kolona studenata prolazila. Oni su ponavljali, studenti su napadnuti. Dakle, to je nešto što su slali poruku i onima koji su se u tom trenutku nalazili u zgradi vlade Srbije. Ono što je u stvari ceo problem je što ovo nije prvi slučaj. Naprotiv, ovi slučajevi su sad već, može se reći, učestali. Počeli su i pre nego što su počele studentske blokade. Podsjetiću, studentske blokade su upravo počele zbog nasilja nad studentima Fakulteta dramskih umetnosti. Dakle, to uletanje kolima u ljude koji odaju počast 15-minutnu na ulicama je kao prosto postalo pravilo i najveći problem je u tome što do sada praktično i nije su slate poruke kojima bi se tako nešto osujetilo, već naprotiv poručivano iz najviših državnih organa da ljudi imaju pravo da prođu ulicom i da ne sme niko da ih sprečava, iako je to potpuno suprotno zakonu koji se bavi javnim okupljanjem. Dakle, javno okupljanje bi moralo da bude obezbeđeno, bilo ono prijavljeno ili ne. Hvala ti, Senka. Bila je to naša Senka Vlatković-Odavić.